ته چیرته اوسېږې؟ Where do you live? Where do you live? زه په پېښور کې اوسېږم. I live in Peshawar. I live in Peshawar. آیا تا واده کړی؟ Are you married? Are you married? د دې موږ سره دوه جوابونه کېدای شي. یا به تاسو واده کړی وي او یا به تاسو واده نه وي کړی. نو که چېرې تاسو واده کړی وي نو بیا تاسو ویلی شئ او ما واده کړی. Yes, I am married. Yes, I am married. او که چېرته تاسو واده نه وي کړی نو بیا تاسو ویلی شئ نه ما واده نه دی کړی. No, I am not married. No, I am not married. د married مطلب دی واده. ته څه خوښوې؟ What do you like? What do you like? زه د کتابونو لوستل خوښوم. I like to read books. I like to read books. ته به کله ځې؟ When will you go? When will you go? زه به 2 ورځې بعد ځم. I will go after 2 days. I will go after 2 days. دلته څنګه راغلی؟ What brings you here? What brings you here? زه تا سره د ملاوېدلو دپاره دلته راغلم. I am here to meet you. I am here to meet you. ستا طبیعت څنګه دی؟ How is your health? How is your health? زه ښه یم. I am good. I am good. ته به څومره وخت کې راشې؟ How long it will take you to come? How long it will take you to come? زه به په 30 منټو کې هلته در ورسم. I will be there in 30 minutes. I will be there in 30 minutes. آیا ته خفه یې؟ Are you upset? Are you upset? او زه خفه یم یا زه پریشانه یم. Yes, I am upset. Yes, I am upset. آیا تا ته پته ده چې زه څوک یم؟ Do you know who I am? Do you know who I am? ما ته پته ده چې ته څوک یې. I know who you are. I know who you are. آیا ته هغه پیژنې؟ Do you know her? Do you know her? مونږ دلته د جنۍ دپاره هر یوز کړی دی او که چېرته هلک وي نو بیا به مونږ هم یوز کوو. لکه do you know him? Do you know him? زه هغه پیژنم. زه هغه پیژنم. I know her. I know her. او که چېرته هلک وي بیا به مونږ د هر په ځای هم استعمالوو. I know him. ته ولې خفه یې؟ Why are you sad? Why are you sad? ځکه چې ما په امتحان کې خرابې نمبرې اخیستي. Because I have got bad marks in my exam. Because I have got bad marks in my exam. ته ولې ستړی یې؟ Why are you tired? Why are you tired? د tired مطلب دی ستړی. ځکه چې ما ته ډېر زیات کار و. Because I had a lot of work. Because I had a lot of work. هلته څه کوئ؟ What were you doing there? What were you doing there? ما کپړې اخیستلې. I was buying clothes. I was buying clothes. آیا ته په انګریزۍ کې خبرې کولی شې؟ Do you speak English? Do you speak English? او زه په انګریزۍ کې خبرې کولی شم. Yes, I do speak English. Yes, I do speak English. آیا ته خوشحاله یې؟ Are you happy? Are you happy? او زه ډېر خوشحاله یم. Yes, I am very happy. Yes, I am very happy. آیا ته مانه خفه یې؟ Are you angry with me? Are you angry with me? نه زه ستا نه خفه نه یم. No, I am not angry with you. No, I am not angry with you. ته نه ځې؟ Won't you go? Won't you go? نه زه نه ځم. No, I will not go. No, I will not go. او که چېرې تاسو ځئ نو بیا تاسو داسې ویلی شئ. او زه ځم. Yes, I will go. Yes, I will go. آیا ته ما خوښوې؟
Do you like me?